I Craobh Iomána Laighean bhí géarcháig Áth Cliath agus Loch Garman le bua, Loch teann Carnach beag ag an gluthe seo ar an Craobh. Ní hála de sláán a ham an tráchtreachta. Harvard talked to Gurfod and Dohaven so Sean on it. Desh ag Áth and Kensa Tamonta Treed against Keane O'Sullivan. I'm sure cooling crowd the supportory. Brilla Janov. Desh and Son against Heshin Nada has the lean ton sour cool Egadera. As well, David personally I'm sure Pus Mahiga Cleanish. Fragrick Castal on Vernal Tulanson Kensa Tamonta Treed Egadera Toshishin Haran Chasnon. O Loch Garman agus an Lawn Tussy Céalat Líchin Rtevela loose ag Áth Cliath Chalk Treed row is Gashan Circle Sovalt ag a Dera ag an cool bora Mark Fanning agus sin me hamach ag bhfuil a cool beidir go seaca shant ma her stray Áth Cliath tacht ar íst Who's níos fear instant Clay Desher cool row is ag a Dera Nada has Celine Ton ag Keane O'Sullivan an tarna cool sa Clay ag Áth Cliath agus iad odd fahigan risha Tá Trid Hernash ag Castal ó Loch Garman an so Sean Ona Ross Banville le sár coolín ar fá dóibh. Sa taring an eat, Clianish sa tór ar scorella is an Tamonta Treed ag Keane O'Sullivan Cadémar has spáint as uig siú Sean Ona. I look Helicon Harveh sásta lena chudíirtí go cinnte. Buaicphointí an a Luke Fairfall, sár goáil an son ag Jack O'Connor agus sin scored in chéad sco. Skillúntaach agus Creekton sco. Shockley mar Dave Lina. Ag Lurg scored tá sé sin seorathe leistigh de sa cúlaí. Machty Jonal Burke, Whiteley O'Croig agus dóhan dénta ag Áth Cliath an Buaicphointí dultín ard cathair.